At ngeni naman, pisabihan tayong istoryang maulaga mo naman. Para kay katamo. Pamagumpisa na ning pamaglubda, keng eskwela reng anak at tintamong ing panyanang gagawa ng DepEd, ditang awsandang Brigada Eskwela 2023. Albentaya po yung BTR. May gumpisane ing week-long Brigada Eskwela ng Department of Education o DepEd para king school year 2023-2024 inyang Lunes, 14 ng Agosto. Ilog na po ning Parumingo from August 14 to August 19, yung kaya katamongan pong eskwela, magbrigada la. At yung focus na po ning kaya katamong brigada ngayon, syempre po yung decluttering. Yan po, banganta po, we ensure na talagang conducive la po rin kaya katamong eskwela para king preparasyon tamo, king pamaglubda rin anak tamo come the opening of the school year. Para gula saop kanu ing bibiyerang serbisyo ring volunteers king Brigada Eskwela. Usually po talaga service na po. It's mobilizing the community. Marakal tamo pong partners na talagang physically mag-invest la pong oras para karing kaya katamong eskwela at sasaup la po king pamaglinis at nung ating pangangailangan na pwede da pong isaup nung ating pong kailangan na i-repair. Samantala, ongoing na yung enrollment karing public schools at may buklating klase king August 29. Talagang kainan opening of classes na kanyan O may ka motorcade la pala rin DepEd. Paniyatang gagawa ng motorcade? Opo, bala mo po apin ito maging hudyat na ning paano pa magumpisa na ng Brigada Eskwela. At kening Brigada Eskwela, ma'am, actually, according po kang Assistant Superintendent po Sanchez, na year-round niya po yung maglinis naman kayang kareng eskwela. So, kung baga kening Brigada Eskwela, karetang ali may salantang eskwela, gagawan din ako itang mamagpagkring alikabok, mamalis-maglis, kung pag ali makanita kabayat, o deta mo talagang lakwas na magkasakit kin pa maglinis ngayon ng Brigada Eskwela, deta mo iturang pong album, pauli na pinitang abagat, ang poding bagyong ega, yan pong falcon. Pero ala nang gagawan, ala nang mako-convert into evacuation centers, karen schools, at yung tamang data, karang enrollees, dahil mag-enroll? According po king SDO Pampanga po, kaya king Pampanga, as of August 14, yung iba't kami po ka rin, kahit pa mo, ongoing pa po yung enrollment pero ngayon, atin ang mamabot na lang po yung 400,000 ding enrollees ng estudyante, kaya king Pampanga. So, ala namang classroom shortage. Kasi wala mo yung akong intindi, uling mag-attend ko ka rin MSGC Education Committee meetings at ikapin hapag makatabilan kami cover karetang meetings may ngareta karin apis sasabihan na atin pa mo uling bala mo dakalareng may nyarang private. Wari mituran na kayong pandemic mo naman din private schools wari uling online learning ang po pang itan na teleskwela. So yung milyari may nga lugi lang. Uling pila, siyempre, ala kang parang, kay ba't mituran la naman economic means din kay, den pengari, nyapin makanya na megsilipat la ka rin public schools. So, atin lang sabi kaya kayong data tungkol karetang bilang daretang estudyanteng linipat karen public schools. Actually, ma'am, ngayon patuloy tayo pong kasasabihan ng Department of Education, ng Information Officer ay ni Ma'am Mitch Lacson. Ngayon, pa nila yung talapuretan dato sa Paluwalda. Kasi confirm na po ako before, nakakasabi kaya po na atin po talagang classroom shortage. In fact, di ka kaila po kanta, bala mo sa seminar, pisabihan na po na anong kailangan gawan, manalakad labang classrooms. Kasi ngayon po yung malilyari, atin pong shifting na ng classes So, kumbaga, imbes na ingetong pong anak, kineto yan mo pong klase ni Kibungaldo, mapipit na niya po itang mismong Aldona. So, kumbaga, ating pong baka shift, panggat pa na po na shift. Pero ngayon po, balikan na nakatawa po rin DepEd, for the data po, ipakit na po, nung pinalapuret ang classrooms, nung makananya po kadagulit ang comparison tamo karetang estudyante, alulo pa po kakulangan ka rin classroom tamo. At metong sigurong kailangan tamang pakibaluan nano malyari ng opening of classes kaugnay na nitang
klamo ramalambat no, itang keng K-12. Wari, binayo da nita, winidraw da ng K-12. Ating kayong balita ng popang siguro metong ka rin i-follow through a story, itang matatag program ng Vice President Sara Duterte. Kasi kailangan ining pisasabihan keng education, talagang tutukan taya naman. Lalo na, balo yun naman, nung makanano ya kaulagargo yung edukasyon, yung edukasyon yung maging balang passport o lisensyada rin kaya nakan para mitigpola keng kasakitan. Nyapin talagang gagawala naman paralan dempengari, pag-aral do rin anak. Ikit kuping kitang nyo sa story ng Paulo niyang kapilan nito, napon yata, o nakakadwana. Anang pangamaling kayi? In school supplies, in panyaluan, dem bag, dem what, and uniform. Dola ala naman choice pin naman dem pen. Ari nung eda sa luan, den aliwakan no sinati. So in den usual problema, ila pa mo rin den maging problema tamo keng pamag-open na rin klase. Na makananula ka no rin stakeholders, den miyaliwang anti mo, makananula rin pengari, makananula rin kem barangay, how do they actually address itang problemang encounter da ka rin eskwelahan? Opo. For the longest time naman po, ring DepEd, sasabihan da naman na agyo na ila mo. Inyapin po importante itang participation da ring stakeholders, ne? Siyempre po ring pengari. At king pamag-cover tamo po, king Central Luzon, ikita mo rin naman na active na po ring stakeholders. Halimbawa mo po ring institution, karing bangko. In their own way po, sasawpla, halimbawa reta pong mag-donate ng computers, makanyan, o kaya reta pong additional school supplies na pwede dang gamitan ding estudyante at ding teachers mo naman. Banta po maging successful yamo in pong pasukan da ring anak. So, importante po talaga na atin na pong involvement din king private sector. Atin mo naman po kareng pengari, uling burida man na yun yung classroom na rin karelang anak ko, tang lukubla na kumbaga maaliwalas, makapag-aral lang masalese. Anyatin mo naman pong pengari na mag-donate pintura, mag-donate floor wax, kasi po para yung semento, makintabya. Kumbaga, maski po ditang simpleng bagay na bibiyada po di volunteers, di stakeholders, maragula pong bagay para pamag-aral na po rin estudyante. At lalo pa mo, Jen, yung akakit mong talagang maging cause na ning ausan ng krisis keng edukasyon kasi ating kasing sector keng kaya katamong region ang pong mabiluga Pilipinas sa sasabihan da. Actually, yung edukasyon tamo kano, actually keng metong krisis. Opo, learning crisis. Wow. Makanano ito kasi Diyos ko, iyang pinakamahulagay ito. Itapin po, base po ketang, kasi recently po, linaunch definitang K-10 curriculum under the leadership of our Vice President. Pero marakal, dapat mo rin po rin mangutang nung nanuyitang K-10, nanuwariing maging pamagbayo, may bawasan laba, may baling baking dati. King explain na po ni kaya katamong Vice President, pala mo, yung kaya ka-purpose na po Kenny is to solve itapin pong learning crisis pisasabihan. Kasi king laway da po, sobra dakal subjects ding anak. Kenny po imburida mag-focus lamo. Karetang ausanda pong foundational subjects, halimbawa po retang math, English, science. Kenny po, under po kening bayong K-10 curriculum, Deni po rin maging focus sa subject sa IBEDA, karem pong estudyante, pero gradual ya po in implementation. Mag-start ya po next school year, 2024 to 2025. Itapin po, siguro kailangan tayo pong banten nung ita po bang problema, ketang learning crisis, masolve ya po king pa mag-decongest kareng subject sa ring anak. Kasi king sobrang dakal da po kano at limitado ya mo yung oras da ring anak per subject. Malamo, din pong anak, edda talaga a-absorb. Din pong lessons at tuturuda. So, nung mag-focus mo po kano karetang foundation subjects, lalo pa na po ning math, English, lawe da po mas mag-improve la
ring anak. Pero syempre, banten tayo pa rin po yan nung maging Wow, effective kailangan yan niyang po. bantayan. Tsaka kailangan siguro, laweng niyo mo naman, mag-focus kayo ka rin may aliwan stakeholders kasi rin aliwan sasabihan the teacher factor. Ne? Siyempre, makalungkot ito nung teacher factor, maragulyang factor keng crisis keng learning, dareng anak. Ne? Deng aliwan naman, yung sasabihan da, in kondisyon, kondisyon keng classroom. Yes. Kay ba't itang kakaluluan, itang datang lungob lareng anak, maranop Kaya la, namigalusan, mga yan. opo. Kay ba't itang amo ng sobra kapali, mga yan. Ano nga tatandaan nyo, kaya mali tayo retang yung Opo. panahon in summer, detang Ang mga experience mag-collapse, uling miyalila niya itang school calendar. Bala mo, wari burida niyang pabalik, kaya tan dati. So, ating pamuring clamor. Kasi ngayon yung August 29, yung official pa mag-open. Pero ating aliwaya ata, na tutok yan ita. O tutukilangan ka rin. Then, private schools po, atin lang discretion nung kapilan na po mag-open. Pero for public po, yung pong data binyana ng DepEd is August 29. Though, anyang launching, sinabi na naman pong Vice President Duterte na continuous po kaning pamag-aral da. Ketang clamor ay ta. Buling, syempre pin po, importante na komportable na ring anak habang mag-aral. Unong makanyan, kaya next week pala, fokusan niya ka rin ang balita yung education. Opo. Yung matatag program, yung K-10, makanyan, itang learning crisis, teacher factor, ilang pisabyan na mo kaya tutukita mong episode. Ay no ko, karakalta mo dapat pisabyan. 4 topics, ayari ta mong yeningal do, magkulangan taking oras. Dakala salamat po, kaya kayong pamagtutok, yung bawaling chismis, sabayan nyo kami kareng tutukita mong pamagsuri at pamaglino. Kareng mani mo ng balita, aking labod, Kapampangan at Central Luzon. Pasibayo ako po, kaya kayong Dalasuyo, Sonia P. Soto, at in pusong makabalik.